grew up watching you on TV, so Bugela Paya, for so many years. Jay, talk to us about your journey. My journey. Yeah. My journey be right kakubi because what I'm doing is something that I love. Angenanga ngoba bengithi ngilanda ifame or ngilanda yabona ukuphuma e-TV. No. Ngisebenze iminyaka u53 kule industry. So yeah. Ayikho enye into. Yeah. For so many years, and now you said you're shooter. Talk to us about that. No. Ngiyashuta nange wheelchair yami le. Yeah. Naku adulting ngishute nge-wheelchair, ngishute nangalezi nduku zami. Because abantu abangaziyo ukuthi ngizowenza umsebenzi noba bangathi alright mamnandi sicela ukuthi namhlanje ungasebenzisi wheelchair ukume lapha nje uthi 1 2 1 2 you understand ukuthi bakwazi ukuthola ngali enye angle yeah. So yeah mina ngiyasebenza namanje njoba ugugebela kune series ezabafuna ukusebenza nami. So yeah you understand ukuthi ayi ukuthi ngiphumile totally. I will never ukuthi ngiretire kulento engiyenzayo angeke ongcono ngamane ngifike ku100 sengitshelwa ama lines wami ukuthi yabona manje mamnandi uthi ngithi nami sengiyasho ukuthi lento engitsheliwe yabo. I-experience yakho kuyo yonke leminyaka kunjani kwi-industry? Ngathi nje sibuyele eqaleni. Sibuyele ngelesi sikhathi lesa bekusabusa abanye abantu because kakhulu nje makuyile kwi-age zethu ama roles aba few and uthi mayongena entweni mhlawumbe ufumanisa ukuthi kufuneka ihambe ilento isikhathi wena ngoba ugogo uzovela mhlawumbe kayi2 kayi3 kulo series leyo awutholi into ende eza last isikhathi eside understand because now adulting mina I think I had about 10 calls even though izawuhamba ziyofika ku13 episode or whatever. Yeah. So how do you survive when ulbane 10 calls ibe isaqhubeleka ishow idlale pha e-TV? Ihamba njani lo process? Ilento uhola once angithi uhola once ngaleso sikhathi leso ubusebenza xa uyisebenzisile imali phelile izobe lokhu iqhubeka yona abantu bazocima fana ba no uyahola kanti hayi. And sinibona TV nibahle ne-actor yonke la siqonda banemali yayibona base TV sayezwa unemali ugcile kuloo ndawo leyo. Abantu abazi ukuthi le-industry yethu inzima njani and enye ngizwele nalaba abancane umuntu athi hey nami ngifuna ukuba se-TV ngamane ngibatshela ukuthi hamba ufunda mntanami uqhubeke ngemfundo yakho uthi ke uyenze i-hobby le because sina sangena yaba umsebenzi oqinile e14 azange siyenze i-hobby manje bona babangena umuntu ayenze i-hobby athi nje noma evela kancane abuye ahamba yosebenza kanjalo because otherwise kukhona isikhathi lapho zahlala 3 years with no work. 3 years sisenza ilento izone 14 basinikeza umsebenzi we3 years but lo msebenzi siuthole sesihleli iminyaka silindile mawufika lo msebenzi sekufanele ukuthi sisebenze instead of usincede until lo 3 years iphele sisebenze nge1.5 years futhi nje bebephayila amasini amaningi ukuthi lento izokwazi ukushesha ukuphela yabo and then kuthi ukuthi imali sithole sigcine kulo 1.5 years ukuya le bese ku free njobe bekade idlala izone 14 ku 2010 2011 yonke le sokudala sidlile lo mali. So xa seyiphelile how do you survive le mali banika yona xa nishuta lo sales nishutayo ikulasta for how long? Yakunamali
akunamali. Uyabona mhlawumbe mangasebenza phesheya ngoba uyakwazi ukuthi ungene kwi-series A1 already lapho uyazi ukuthi soyi-millionaire because mhlawumbe bakunika imali per episode or whatever. La ayikho mntanami imali. Now akusafani laqala ngoba kade ufresh usemandleni noko ungakabikho mdala kakhulu. Noko ngoku uyakhula. Kuba njani kwi-set naxa umuntu uba neengxaki zamathambo and all that, i-support eniyifumanayo? Oh hayi, kuma-set ndifumana i-support enkulu kakubi. Bayandinesa shema mfuna ukuxoka. Bayandinesa and noma kufanele ukuthi ndihambe ndiyoshuta bendibizele yami ishoot, bazokwenza sure ukuthi I'm comfortable esetini, understand? Kungabikho nento ezizawwenza ndiphazame. Hayi bona bandinakekela kakhulu. So xa iqhubeleka pha idlala lebo kade kuyo i-adulting, isaqhubeleka iyadlala, I'm sure they are making money bona abantu beza lento. Nina, do you still have money? How do you survive now? Ngisurvive ngemali kaRamaphosa. Lo 2000 rand anginika yona ngiyazama ngifike ngithi ngiqophelele kancinci kancinci sizokwazi ukudla ngalo 2000 and then until ngithola enye i-production kezoqhubekisa ngikwazi ukuthi ndenze izinto ezibhetere ezibonakalayo. And abantwana bangakanani, akho mhlambe ezinye demands financially ofuneka uzenzile apha ekhaya xa ungekayiset? Izidingo zasekhaya zipheli. Izidingo zasekhaya zipheli because bengiqalile nangoku njengoba ubona ndibhizi bendipainta ndithini nizama ukuthi ibukeke because ukuza kwami uzohlala la bekuhlala abantwana basekhaya and they never looked after the house. If i-ceiling ibiwile so ngaqala phansi ngoba ngenzelani njengakhona manje njengoba nikhona ngoba ngiyazi ukuthi ngilo msebenzi lo ozafuna ukuthi abantu beze namakhamera, uyayibona? So yeah, ziningi namanje nangaphandle uyabona nawe uma ungena ukuthi isafuna ukulungiswa, idonga liyawa, yonke leyo nto leyo. So nje sekuningi afanele ngikwenze and abantwana bami bakhulile. First born yami yashona 2011 ina 42 years. I-second born intombazana usebenza SABC and then last born uSizwe ona 42. Badala nabazukulu nje qha ngoku. So before uzohlala kuleli house bowuhlala phi and why uhambile kule yawo apha ngoku? Nalapha kusekhaya because le e-Orange Grove ndikhona indlu endiyithengileyo ndayiqika ukuyibhadala. So kuhlala umntanami wentombazana nabantwana bakhe. Bengingafuni ukuthi naye uzofuna yakhe indaba ndithi ukuthi angahambi nabantwana njengoba mnanda ndenza ndimane ngithutha nabo sihlale apha suke sihlale, yabo, ukuthi abantwana babe nestability, babe nendawo bayazi ukuthi leli likhaya lethu. And ke kwenzeka kalula ngoba phela nale ikhaya lami lisesekhona. So as i-actors keliphandle aninazo into ezifana ne-stability, especially when it comes to i-finances zenu, uba le mali uyinikwe kwi-adulting for this period ye-shoots zakho ingakwazi uba ikulaste for ixesha elingakana, indlela niphila kanjani? Yo, yazi lo mbuzo lo uyandihlekisa. Nyani, because noma ndiyifumene lo mali angikwazi ukunantsika ukuvula inantsika bathini le incede maxa ugula i-medical aid. Angikwazi ukwenza i-medical aid, angikwazi ukuthi ndingayisave because noma ndingathatha ndithi ayi ithi ndicuntshu lapha ndiyisavele ndizongena kuyo because ngizongena omunye umsebenzi ngizothola nini. So isikhathi sokuthi usave asikho. And mina ke ngumuntu uthi noma ngifunani ngifuna ukuyenza cash, ngesaba kona ukuthi ngizogcina sengi-blacklistiwe, yabona lo nto leyo, ngisaba lezo zinto. So anything that I want ngithenga cash, yonke into ebona la endlini cash yonke.
Mama, have you ever been in a situation whereby you do not have food, you do not have money, and our calls obizwa kuzo for iset? Indlala ihlala ikhona. Indlala ize kwesinye isikhathi ibe better xa umntana mezile lana afika ethi mama nansi bamba la ngoba nayo nabantwana, you understand, and abasesesikolweni. So andikwazi ukuhlala nami ngiloko ngithi kuye mntanami uyabona basesebancinci abantwana bakhe. So yeah, naye uyazama shem umntanami efika athi awubambe mama ubambe until uzufumane something. Uyandinceda ngaloo ndlela. All right. So mhlambi kwabanye abantu abasaqonda one day uyi-role model to so many people. So qona one day nami ndifuna ukuba njengomamnandi, I want to be an actress. Ndabona kuye i-passion ngokomsebenzi wakhe. What can you say to that person about the industry and the challenges that you've faced? Uyazi, it's difficult because mina ndaqala ndisebenza nabantwana ndenza storytelling. So if uyi-role model yabantwana, there are certain things that you're not supposed to do. Angaze ngibonakale ngihambile ngidakiwe estradini, angaze babone ngihamba ngibhema estradini, you understand. Yonke into bengenza sure ukuthi nginikeza abantwana somebody abazo want to be like. Angazange ngize ndiyenze nama production ukuthi mhlambi ngibe i-prostitute, you understand, or ngistawa or ngenzani, because labantwana laba badinga umuntu ozoba straight. So kuyafana, say for instance angene omunye mhlamba aqale ngelento ku difficult, especially maqale ngento zabantwana, because wonke umuntu ucabanga ukuthi masingamfaka la ayi uzoyimosha lento leni abantwana, yabona. Yeah, so yeah, kuba nzima. Okay. And also now that awuse banane umdala uhamba nangezi ama-crutches zakho, kodwa sometimes uba namandla uhambe uye kwiset. Uziva kanjani nje ngalesi ngokukhula ube mdala ube nazo lezi zinto zabantu abadala baba nazo xa abagula zizo? I'm so happy because nyane uThixo undinakekela until now, and ngisezohlala angikakaze uya ndawo. Mina ndenze ipact nomveli inqanga ukuthi singaqhubeka until 100. So I'm not going anywhere, you understand. Noma kunzima kunama ginqonqo ndizawumane ndingena ntshona ndiphuma, ndingena nditshona ndiphuma, because umsebenzi wami and awuzixelela uba sobe ndiyohlala eofisini, yabo. Ikhona isupport eniyifumanayo kwi-department yaka-arts and culture, and if ikhona iniphatha iniqhuba njani? Yazini, yazi kwelo cala andifuni ukuzingena, elo cala nje lelo andifuni ulingena nyani bona nje, because yo kuzocaca kodwa uzawucaca uzimisele ukuthi asincedise lama-artists, because it's not me only. Maningi amanye abanye bayesaba, njengoba nami bengingafuni ukuthi ipostwe lento, bengingafuni, but lo muntu othathe leya video leya wathi nje ngeke mamnandi ngipostile mina, inhliziyo yami ibuhlungu, because ngicingela umntanami ukuthi uzobona umama wakhe sevela enansikeni e-TV-ni ethi ukuthi uphelelwe izinto, yabona. And bona yena usebenza SABC. Obviously abantu be-SABC mabeyibonile bazobuza ukuthi hawu manje wena umama wakho mayigula kanje uthini, because ngisizwa nguye umntanami. Uyeke athathe nama-offs azazonithatha landise enansikeni esibhedlela for ama-check-ups, yabo. Uyizive njani abantu bakwazi you are one of the famous people, bayakubona, you are a celebrity,
and then sometimes uqomba hey I'm a celebrity, I do not even have money. Andiyo-celebrity mntanam, mna andiyo-celebrity, mna ndingumsebenzi, I'm a worker. Angeke uze ungibone ngenza noma yini yaphi ucelebrity ngoba yintoni endiyi-celebrate ndingenamali enough. Because i-producer ithe ndizokubhatala i-5,000, kule 5,000 kuzophuma i-tax, kuphume imali ye-agent, ushiyeka namalini? Ushiyeka namalini? So ngeke ngize ngizibize i-celebrity. Abantwana laba ba-celebrate manje ba-celebrate ukuba se-TV, it's because bayifumana imali ebhetere kunathi. Yabo? So nina nangeneqala imali enizifumanayo azifani with the young blood as ekhona ngoku. Angeke zifane. Kuba nelaki nje ngempela ukuthi uhole imali ecacileyo. You understand? But manje ama-influencer ayayenza imali. Manje mina ngizo-influencer ngani? Ngoba labantwana labaveza ama-cleavage umntathi balandelwe. Yabona loo nto le, yeyiphi mina ngoba inansika ibele manje selilapha. Ufana ukuthi lisupportwe ndilinyuse ndifaka amaqawusi ukuthi lime kuzo. So noma uya ku-audition babuza unama-followers angaphi. Mina followers, hayi guys, musani ukudlala ngami. If at all ufuna ukungithatha for the production, fine ngithatheni. Otherwise angeke ngize ngiba inqunu, funeka ngime ngebhikini ngithi hayi. Okay. I-highlights zakho oqonda zizona zinto wazi-enjoya kakhulu kwi-industry, ozi-enjoya kakhulu xa kwi-set zeziphi? Oqonda yeyi kwi-set ethile kwahamba kakuhle phana phaa kwaye ndathanda phana phaa. Hayi, yazi zonke ezezinye ndingumama nje or umakhulu ofana nomnye umakhulu ofana nomnye umama, but one production, two actually, i-Jacob's Cross, that was my favorite, and then kwaza nesithunzi lesi engisebenze nalabantwana abawu-4. Yeah, lapho ke I was different. Ndayenza sure ukuthi i-role yami ndiyayinantsika because umama bekade sike ku-exile lawyer, so uphile namadoda, yonke into yakhe benza namadoda, so bendinxiba impahla zamadoda namaboots amadoda, yabo. Yeah, I know lapho khona ndasebenza straight. So sawuphinde sikubone nini ezeziphi ezinye ishoot esingazilindela ozoba involved kuzo? Hlalani nilinde, angeke nze ndiyiqala. But sisahleli sizakubona. Hayi, uyabona nyani, ndiyangena, ndiyenzile i-operation, leli dolo seliyazama ukuhamba. Ukungena kwami for kwi-operation bengahambi totally, bendihleli e-wheelchairini, totally ngahambi. Ndingene balisika niloku ndingakwazi ukuhamba. So qala ngoku ukuzama ukuthi nalo liphakame eli lona liwesi elaka left, because nalo beselifile nje lingenzi nix. So manje ngokomthetho befana ukuthi ngokuxhase eli ngizokwazi ngabe nenduku andihambi nangenduku, but ke Abangelwa yintoni namadolo? arthritis, How long? ukuguga. Ngihambe esibhedlela I think over 10 years. Mane ngisela ipilisi libungathi luyathoba ngingene ndisebenze. Hayi this time nje athi hayi ke mamnandi, siyahamba ke thina manje uzozibona wena ukuthi uphuma kanjani. Yebo. Hayi. Yeah. Mina bengifuna ukubuza, angazi uzokhona ukuyiphendula ukuthi ikhona into ufisa ngathi bangayenza ukuthi kulo msebenzi we-acting ufane nje nokuthi usebenza amakhampani anormal, whether private or public, ukuthi kube nama-pension fund, medical aid. Do you think No, ikhona into possible ukuthi ngenzeka? it won't, because ukhumbula ukuthi it's different producers. You understand? Omunye uzofuna ukuthi anginikeze i-5,000, omunye athi
kuyo yonke lo mali le abangeke bathi ngoba usebenze nathi so many years sizokuvulela inansika i-medical aid. No, akwenzeki, akwenzeki. Iphelela lapho ekuholeni, uholile udlile imali yakho so ungasibheki thina. You understand? So hayi angeke ibe khona mntakwethu, not unless mhlambi i-government icabange ithi hayi ithi laba sebebadala sibenzele kanje ukuthi at least bakwazi kuyo ezibhedlele ngani nani. Otherwise nje ngempela nabo angithi bathola le mali lena kuma-channels, bona ama-producers, so nabo bafuna ukuba na imali esepokothweni. So mabezonginikeza mhlambi say for instance bathi okay Mamnandi unama mhlambi kuma-episode of 4 so that akwazi ukuthi imali imlaste i-episode simnikeze mhlambi i-500,000 500, yeah, and that's not unless is that. But otherwise nje ma uhola every day uhola per day, forget. It's tough. It is tough. But ke siqinile naku ngisesekhona and angakazuyekela. Angakazuyekela kusefuneka ukuthi kuhlala umuntu nescript samla athi manje ithi Mamnandi manje uthi nami bese ngitsho lento ayishoyo. Uyabona? Ngeke ngize ngiyekele. So i-rate zenu zosuku azikwazi bana mhlambi nisave ezamali for in case of emergency. Yazi ukuthini? Imali oyifumanayo ufuneka ikulast, because ngayithola mhlambi 100,000 kule production. Bengike ngagcina nini ukusebenza ngifumana lo 100,000. Ngagqibela nini ukusebenza. So anything engiyenzayo ndiyakhupha lapha, akho nto engenayo. Ndiyaya lapha ndithi ngicuntsile futhi ngithenga okunye, ayikho into engenayo. Idiphele la mali leya. You understand? You can't. Kufuneka nje i-system nje angaze njani where hayi ngeke, I don't know ukuthi ngathi kufuneka i-system enjani. I really don't know. Arts and culture yokumele ingene kahle kahle. Uyabona? Aminye imbuzo kahle kahle vela sowakho. Yeah. Uyayibona? Yeah. Ugqibeleni nokuba kwi-field kuba kwi-site ngoku. Ngigqibele last year. Sigqibe nini night adulting ukuyenza we-shoot. But 2024. 2024. Was Yeah. 2024? Yeah. Oh. Okay. And then Z2 production ebengisebenza kuzo, and it was ama back season yabona iqala kwi season 2 and then i-adult kwi season 3, and which is the last one. Ngeke saba nenye futhi. I'm sure xa sewunishoot eyogqibela anivi kamnandi. Kuba buhlungu ngawuhola uzohola phi? Uzohola phi? Phelile umsebenzi.